Hadian sisi bau menteri rangba kejela u Dr. Mukul sangma ulapan pau baka blok 1 bat blok 2 kapelangat sa Asam kidai pen pai biang sa Meghalaya karan nongtung kabadan hadu live south ni kisnong hapo uput usam jongka hakashiterek unailur keladawa baka sorkan Meghalaya kadai ban puli banyak bahaswa ya kajing pen bana jong usnem kat kandai spa asan puai hakabede bat kajing sa pengal jong kisnong hapo kakerteng blok 2 katkum kajing yathu usim karan nongtung uba miwel sadap Haringkat kajingnya dan lang kinong yalam ke KSU right nongtung circle KSU untili unit bat kirong bat snong napok katan habai keren berkilat patai kubor ulo ongba katkum kan notification kaba penmi haka khalai trek uyayong kat kenai spasan puwei kidan tang kenyat tili kisnong khasi kibla sha penyaklan no naga United Khasi Enjanya Autonomous District Council bat pengat saka United Miker kablatip menda kum kakarbi anglong hendai kan panang nyat kipor kisnam ka Asam kelanang penyar pat pen benaya ke jingdan jong kisnong hapo ka kerteng blok 2 namar kumba kalong mentan na kilai pusau tuli kisnong ki bahap hapo ka right nongtung ka Asam kala akam sendan sakal pra tuli kisnong warla kimli satya kisnong ki badan nadu basang hapo ka kerteng blok 2 nalor kani ubasha dap ulapan pa ya jing menyaw lor ka jingle kelut bat mala jong sarkar Meghalaya ka baklem le ye ban pen ben ya gani ka jinge ka ba kipat ba kila dab ban ud nadu menchwa kini kinong yalam kila dawaru na ka sarkar pakidai ban bo ya ka police outpost ha kini kitan khrang ban a jinge dai ki namar ki pat khasi ki badan ha kisnong harat nungtung kidan na pendeng ka jingseer namar ki sha pendeng ha ki dikhon jong ka Karbi People's Liberation Tiger KPLT na ka por sha ka por urang basnong ka umtli uba precious marchering ulai thu ba mauru ula sa thwet teng haki kinhon KPLT hakaba ula ban pedre hadu nrubanai bat kani kalaja ka sautrik lubel arjar kat saw tan naga dawa upersha ya ka jingsha dawa pisa kade na ka jingles ting jong ka government Meghalaya jogi nadu basna kilayo ya ka automotive nadu kan kim kan mau gitu ka kilayo ya pasti ba pura nyu kim kan mau gitu ka tak hadu bagi te gi kabe yang Asam kila sabe ya ka suro ru pikremo ngai kilawan bu ya kini gabi kalian hasau daru kiklem ulong ngai de tanda ba haki por jong eke molong kumami ong bam wa ya hadwar beli nya ang kan mau i jo mau de tang mau barung jeki sinong bar nang ba jong u ya la yo sibun ki ai ya bania thaula mangilala lamba kadar barai ban penrung jeki elektro ban ai ki jingarap kato kat ne lang bajong ban dah ba government kala penmi ya ki api ni lala ban sondur kum ta gine ki ka baro ke electoral ki api ki smart card ki jingarap NRDS narong sadong ki yo nama kaliya ka Karbi ka sarkar Asam lang ba ka Karbi ang long kelele sibun kila Nri manha ka bunai February jong kasnem 8,000 khalai ngelalit lagi ya kapan penmana baro segitu bijaka man ki sinong ba umdei bandon artali ya pik teki beriu jongi kila smutu ya kata badon hangne hang tai kumalaya keren menta kini pali hibadang yo ya kabur nang te nagapor sa kapor hadian ba ka imla yele su menta lele kalapan be sakataka National Registration of Cities ya kaban register ya kibri ujongi ban penlong karasa Ndre donbok longba ki khun semlaw I jongi ki kestu jong ka Rainantung circle jong ka Eastern circle jong ka Boy jong ka Eastern Hill ka bingi kor Boy district ki lek ya ka ban ai ke jimpun syai samang ki sinong an kimla ban le la wan la don ki bala le ru dang buon ki ba
Imicem lagi. Kataru hang tarungi I baka te ka perka karukom pelanjong ka kerbi ang long asap kanumyan kadon ru kata ka jimpun panaba ong ba kata ka asam kan ai distrik syakini gija ka jong iban kot ka west distrik jong ka kerbi nreya kataru long baka jinya teli jong ka paiba ni kisinong ki badona gitu bijaka ngim pedya kabangiwan mentangi kwa bam ki sarkar kawe hadin kawe sapos snem tam menta wan kawe sarkar ongin le dalalet kawe sarkar kawe pat kawan ongin le ban penbek no ya kaput dapur rakson ku mo onging ne ki presiden sekretari nginle ban penbe yo put ndre kumbagalong hadu menta msem lagi ja kita baro